biasa nih, Jamile berburu ondel-ondel. Tadi Aye udah denger suara musik ondel-ondel nih teman-teman. Di mari, makanya tungguin di mari. Kita cegat di mari. Di mana ya ondel-ondel ya? No, di belakang angkot sana masih jauh teman-teman. Aye kalau kedengaran suara musik ondel-ondel walaupun samar-samar, kuping Aye udah gatel teman-teman. Pengen banget joget gitu. Oh, no dia teman-teman. Tar dulu dah teman-teman. Kayaknya ondel-ondel ada yang beda no lihat. Ih, teman-teman, mukanya teman-teman bersinar bener, glowing bener. Widih teman-teman, lihat dah. Mukanya berlapis emas. Wih, ondel-ondel sultan dong teman-teman. Wih, kita wawancara ya teman-teman. Ntar kalau udah lewat sini ya teman-teman ya. Aye cegat nih di mari ya. Cegat biasa dah. Nah, udah jalan nih kemari nih. Kita panggilnya teman-temannya. Oi, Bang. Halo. Bang, mari dah, Bang. Ih, keren bener, Bang. Iya, adek apa empok? Bang, keren bener, Bang. Terima kasih empok. Mukanya glowing bener dah. Rahasianya apa nih? Empok mah ngeledek aja Silo ini. bener, Bang. Bener, Bang. Aduh, Silo bener ngeliat muka Empok dah. Empok mah ngeledek Kagak, Bang, beneran, Bang. Rahasianya apa itu berlapis emas begitu, Bang? Ini empok kalau mau kayak gini nih ya, Pok. Empok ngibing setahun kagak pulang-pulang. Iya, cobain aja. Kalau paling kagak muka ngelotok, Po. Ini aja ganti kulit. Iya, Po. Ya Allah, Bang. Iya. Keren bener tapi kagak mungkin Jamile ngibing sampai setahun kagak pulang-pulang. Iya, Po. Makanya ayo mau jauh-jauh dari empok. Ayo kan bau ini belum mandi. Ayo belum mandi, Po. Malu Ya Allah, Ayah masih ini terkesan terpesona nama mukanya, Bang. Woi, Abang Sultan.